none nararwaye umugongo nararwaye biroje kugira iminsi sinzi kumva ifunze nawe narashaje mwana none mumeze mute nararwaye munda hari mukunda karara hanjye munda ikibazo ni munda ni mukwiruka kurumva ute munda oya ndi mukwama n'umuriro nkumva ikintu kirazamutse n'ubundi kirasabyaga banga oya nimba ari munda turakuvura kabisa naje kutaro nashitse isindi tunje esaje amazina ninde amazina ni Rwinikiza Buyoga Rwinikiza Buyoga Rwinikiza Buyoga uturutse mu Minembwe muze ino mu Bushashuri ndi kwa mukobwa wanje da kwa mukobwa wawe mukobwa wawe ndahazi ni kwa mukobwa wanje kiba umenya naho atuye hari imodoka iruhande rwaho simpazi muze reka nandike gaho umukobwa wawe imodoka aho wafashwe ryari sindi mukumenya ariko mperuka ibigori byeze kweli ibigori byareze gutya amarwara ndi mukumva nganuko n'umuriro wanze ibigori byeze none kurumva umuriro hari urimo kugira ngo hatse ndi mukura nkaribwa uku n'ubungubu ndi mukwama numva sinzi ikintu cyafasha rimwe kumva gisimbiye mu mugongo simenye hanyuma ukiruka cyane ubwo ari umuriro reka turebe kugira ngo hari ikombe bakomereje mu aka kantu ntugashaganye kugira ngo dufate intuzi ibipimo neza ndamwumva gutya nta kibazo ndagerageza kandebe bari mu nda bufite umuriro turebe wari ufite umuriro mwinshi muze oye ni mwinshi kabisa sinshira urusi kirengeti none ngiye kukwandikira imiti turakuvura kabisa oye namwe ngurisha ingabo zo kwiga none muze iyi miti ngiye kuguheza ahangaha uzozumwa kabiri mu gitondo 2 nimugoroba aho ahangaha uzozumwa kimwe mu gitondo birasa n'ibi bimwe kimwe ku munsi biragufasha biragufunga kwituma gufungwa se ntaje wavuye mu Minembwe nkaza nkamanuka ikarita baranayibye aho bakwibye ikarita ngajabuka ku mupaka naciye magendo ntibigere bamfunge none ndaza gufunga ngeze ku mukobwa wanje oya muze ibi ngibi iyi miti naguhaye iragufunga kwiruka kwituma aho none se kurasubira kandi ukavuga ngo imiti iramfunga kwiruka jega najabutse ku mupaka ntigeze ngi urasuye kandi uravuga ngo iyi miti iramfunga kwituma mukuri mfite abana n'abuzukuru n'abakazana bo bose no batuma n'abana banje narabyaye shaho ntabwo ndi incike narabyaye n'impa iyi miti iragufunga kwituma ufite ikibazo cyo kwituma afite abana data we n'umuriro ni mwinshi none iyi miti iragufunga kwituma oye ntabwo ifunga kwituma nkuko mfite abana kandi gufungwa aho naciye ku mupaka amahoro none ngeze mu bana banje ndaza gufungwa gute ese kwitumaho umuntu umusaza nganje ntundeba ntubona kwinjiza abayobozi data we ndituma se mfite abana ngo bigende gute mfite abana zoza ntuma abana muze uba wazanye na mukobwa wawe yagiye muri compassion nuko arambwiye ngo aragiye muri compassion yagiye muri compassion sinzi iyo compassion ariko imiti naguhaye none se nta muhungu wiwuhari oye n'ubwana butuwe n'ubwana genda urebe umuntu mugarukana umuheza imiti neza kuvure neza kuko ibindi wobyumva nibyo ngo mushasha ese iragufunga kwituma ariko uri umuganga
umuntu wowe wawumbwira ngo nigende navuye mu minembwe ndaza hano ntibigera bamfunga umpaye imiti urambwiye ngo iyi miti ngo iramfunga nurangiza kandi usubire umbwire ngo iramfunga no kwituma ndizoza nituma narabyaye ikindi kigira kabiri ikigira gatatu ese yewe mwana umuntu yokire batamuteye n'isinda nuko abyara kubera ko ikibazo ufite cyo mu nda cyo kwituma iyi miti ni igufunga iyi miti n'imfu nayiretse nkareka gufungwa ndirirwa mfungira ikiboga byawe genda uzane n'umukobwa wawe cyangwa ugarukane n'umuhungu wiwe uze gufungwa data we oya ntabwo igufunga muzane sindabakura hehe wowe ukabyara ngire ntibose genda usanga mu rugo mugarukane kuvura